Kabang papalapit yung 2025 midterm elections, balaw si kanong susuyo karang kaya katamong kabalen, dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Ining ko nung perma na kayong kaya meging interview kay CLTV 36 nganing Martes at 19 na ning Marso. Ako po deny yan na talagang susuyo mo kening District 1, particularly kayong city na ning Angeles. Agpang kayong dating pamuntok na ning kapulisan, nasa nang labanan ning Mimiral kanon dynasty at isulong impa magbayo kayong pamanungkulan. Bala mo lulwal dynasty na mo, no? Pumasanting kasi yung dynasty kay katamo. Isto nga tintamo pong dynasty, mabagal din kay katamong progreso. Dahil yamo naman pare-pareho. Maging business as usual po. Itamo ipaglaban tamo itang pamagbayo. Linuklok yan timang PNP Chief Albayalde manibat April 2018 hanggang October 2019. 2019 mo naman na niya midaluman yung kasong graft keng Office of the Ombudsman. Agpang keng Criminal Investigation and Detection Group ang migdalum kaso, prinoteksyonan nung Albayalde rin kayang tawa declare masalese karang akong piskarang droga kay meto nga raid kim balena ning Mexico anyang 2013 ing panahon na pa yung Provincial Police Director Ketty Pampanga. Mi basura neman ning kaso laban kang Albayalde anyang 2021, pauli na ning kakulangan keng ebidensya. Kaya Justin Dizon, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.